Kia tūpato, me whai mahi, me whai kāinga hoki koe, I mui tō haere ki te pāpaka nui a Māui noho ai. Nei rā te whakaohiti a te tumua ki takirua o te rōpū tōrangapū Māori, ki te tini o te iwi Māori, e whakawhiti atu nei ki taua whenua rapa o Rangai. Kei a Mikey Sherman ngā whakamahuki. Hei te rā tapu e tū mai nei ka wehe atu a Beryl Lawson ki Poi Hākina noho ai. Moving to Australia for me was about the opportunity to develop further in career. E toru marama a Beryl e whakarite ana I tana haere, no te mea kua kite a kanohi aia I ngā uauatanga o te haere ki te pāpaka nui a Māui. I've seen whānau and friends move over to Australia recently. Some of them haven't been prepared as much as they should have or could have and do find it a bit of a struggle, so planning for me was very, very important to make sure that I had the stability. Engari ko Beryl tētahi o te hunga Waimari e, kua whai mahi hou a kua whai whare noho, he āhuatanga kaore e tāia e te nuinga. Engari I tāia e Justin Rākau Mākutu, ko ia tētahi o te kotahi rau rua te kaumano o ngā Māori, kei ahi te reiria e noho ana. After 4 days of getting off the plane, I actually had the first interview, which gave me a job trial, and 2 days after that, they gave me papers to sign for a 1-year contract. E ono tau ki muri nei I hunuku mai ai a Justin I tōna kāinga o Kawerau ki Canberra noho ai, kei te mātau ia ki ngā uauatanga o te nuku. I have seen a lot of my friends come over, and within a month they've headed back to NZ because they can't get a job and they can't get housing. Nā te kaihautu takirua o te pāti Māori, tēnei take I hauhake, hei whakaarotanga mā te iwi Māori. Hei tāna he toko maha ngā Māori kei te haere kāpō atu ki tērā whenua, kaore he mahi, he pūtea, he pakuaha, ko te papa hei tāna, ko ngā tamariki. I think that that's tragic, that we go away, we don't plan for our future well, and then we find ourselves in dire circumstances. That's not good for our tamariki. Mā te noho hei kirirarau anake e whiwhi penihana I te tangata manene I konei, tata ki te whā tau te roa hei whakatutuki I tērā. If you don't get a job as soon as you get over there and you don't have the means of support, the Australian government is not going to support you, and you can't rely on New Zealand to support you while you're over there. Kia tūpato rā te kimi I a kāinga rua, kei ngaro a kāinga tahi. Mikey Sherman, Te Karere.